Alright, what is up YouTube? It's your bro back at it again with another vlog. So current days, it's November 21, 2018 and mga around 2 PM flight na mo pa Cebu. So current day guys, bato ko sa school pero wala pa kabalo akong mga friends. Wala na ako sa lagiingnan nga mato ko sa school. UIC ha! UIC! Alright, so wala gid kabalo akong mga friends nga mato ko sa school no kay abi nila nga magdiretso din ko sa airport. So alright, magkita-kita na to sa school guys. Alright, transition in 3, 2, 1. Yo! So, din na ako mga friends na. Bye-bye po! Hoy, dapat dagan na ano yung mga vlog ha. Dapat mas maganda na ano ha. Let's go po! Sige mo, atos ako dito. Bye-bye. Ingat mo. Ingat. Bye bye! Bye last vlog! Na, magkita rin na pohon. Bye! Bye! Vlog take over! Like, what the fuck, bye. Naligay ba ito nag-classroom? Yo. Hey! Last content niya sa ano na, ikutom na ko dito. Grabe, sikatan ako. Instant celebrity boy. Galaw. Madaling si Chris Barriga ba? Itong partner na ako pasikat boy. Hi vlog. Ano lagi? Oy, lakay ko. So, hi Chess. Bye-bye Chess. Bye-bye! Kan na. Na bye. Grabe na bye. Bye-bye Paul. Hey boy. Gitara mo yapunta. Mo din akong business partner guys. Hi vlog! Ito man ako eh! Bye, Paul. Namiss ka, Paul. Potential crush ni katong grade 8. Hi base! Mahal kita, love you! Paul ay nagawa! Tagaan na nagagras taas remembrance, Paul. Paul! Wala ka na joke ka Paul! Oh! So guys, gitagaan di ko nag-remembrance guys. Wala pa ko! Ulat lang! Mubalik ko! Mubalik So, ko! guys, Ulati dito ko na ako sa dire. classroom. Oh, grabe, sikatan na kuya. Hi! Uy, wala ka namin. Hi, guys! First time na ako nigunit sa aning nga camera kay Dida, ganyang subscribers na Lord, grabe. Nakoy message para kay Paul. Nag-moment si Paul, nagkilak-kilak na siya kunuhay, no. Wala ko kabalo nga naa si Paul, kaya nag-imot-imot na siya ganiha. Bon voyage, Paul. Nang pila na ka-years mawala diri sa UIC. It's been almost 3 years since we've met. We've met and konta, diri ka magbagfo pag akaad ka na ka. Dapat dili ka makalimot sa amo o paminawon ni mo permit mong mami o gibong bantayan permit yung mga ate. O Mag-uyab-uyab dito, ha? mama. Pasalubong. Una kay Mo ba yan ni Paul? Hatag ni mo. wala ka gyatag ay nakagyatag sa kalip. Lini mong camera gihatag ni Madam Caroline sa akin. Yatag sa mong crush eh. Asa yung crush? Maingon kay Paul. Bye Paul, I love you. Ingat. Kaya pasikat partner. Maingon kay Paul. Bye Paul, thank you sa tanan and I hope na mag-enjoy ka sa US and ayaw dyan mi kalimti Paul and ngawon dyan mi sa mga Paul. Nice. O ikaw. Hi, Paul. I love So dyan yung maingon kay Paul. Paul. Good luck! Tulong tarong, Paul, ha? Ay, parehas kayo po. Baby guys, muli niyo ako mga classmates. Ay. Ha! Classroom crush! Bye! Ay, so, kabalo ba mga homo kay lubot si Paul, oh? Yay! Among Kim Kardashian. Libreng taxi sa mga. Yeah boy. Siya na libreng taxi sa mga. Paul, miss ka na mo. Miss Twitter bro, Twitter. Paul, dire pag end of vlog ha. Paul, pag number 9 dito, Paul. Bye siya din nagtamak sa sapatos bay like what kay bayo. Sayang kaayo. Uy bay.
Dili ka na sa Tommy. Butt plug. Sige lang, Paul, for the views ba? Di ba? May Tommy. Alright, so mo din yung kong tech team committee head. Ano siya si Lors. Hi Lors! Hi! At tanawa na good guys, nag-behave na ako si Paul guys. Oh. Kiss. Hello! Hello! Welcome to the vlog! Last makeover. Wait. Ingat sa biyahe. Bye-bye. Ay, Paul, ingat sa US! Ibili mo camera. Bye, Paul! Paul, bye! Bye, Paul! Paul, ingat ka Paul, always. sa makita. Ingat ka always. Mamiss ka na mo. Say bye! Say bye to the vlog! And... Si Paul, nasa Paul, gwapo kay kag sapatos, promise. Pakita sa sapatos ni Paul na Paul, dili ta close, pero i-hug ka. Naghilak na si Paul, guys! Bye-bye, Paul. We love you. Hi, Paul. Thank you for coming to my birthday. Sabay maingunin mo kay Paul. Potential crush ako si Paul sa una grade 8. Correct! Ako. Bye, Paul. Ingat sa US. Kita-kits kita soon. Have a safe flight. Love you. Kita ko dito. Ha? Ayaw, balik ka dito. Hi Miss. Good afternoon Miss. Hi Miss. Okay lang Miss. Magbabay kasi mga friends Miss. Mag-migrate na with me Miss. Bye. Salamat sa tanan bye. Maskin pasikat ko. Miss, bye-bye Miss. Bye-bye. Mugin niya siya, the best na Filipino teacher. Bye guys! Hi kuya, bye! Bye-bye! Bye-bye! Bye! Okay guys, ayaw mo guys ha, congrats! Bye-bye! Ingat po guys! I love you all! Hello! Uy, wala ko nila ko eh, gawin kasi gawin. Uy, kasi gayon nga nagila ko, wala good. Kaya doon, na-try sila ba na siguro. If you're watching this, you know what I'm talking about, man. Last moment here sa Davao. Muna ako si Paul, itong nasa kong unang vlog. Basta mga Paul, mga gwapo, gano'n. Ay, bye-bye. Hi, tita! Ay, Tita Bet! Sa ito na vlog po! Ay. So, kita-kita na lang siguro to sa Cebu, guys. Bye for now, Davao. See you soon. Mga 3 years, kita-kita ta ninyo. Bye, this is like my tradition. I do this every time na magsakay good big airplane, no? As a sign of respect sa aircraft, including sa mga flight crew. Damn, son! Happy to be mag-lunch, so we're now having our final descent. Touchdown Cebu. Dili na ta mag-sad-sad kay manan ang mga sad-sad dapat happy na sad ta kay mubalik ra man gyapon ko diri. Di ba te? So hi guys, I just met this guy and he's so good and he's a vlogger. He's from Czech Republic. So you can plug your channel, bro.
In Czech Republic, and I visit this time Philippines country. I love you this country, and I make now vlog. So, like and subscribe to this channel. Is it? Yo, alright, so hi guys. Check in natin yung karon guys. Excited na ko. So guys, kita-kita lang dito sa Korea or sa plane. Kay kami dala. Mo to, dala pasad na ko ang mga kabukan. Pero sabay, nagahulat lang gid mi sa mong gate no, and karon kay mo to ko sa CR gid kay maglimpyo ko sa akong sapatos kay as you all know. Kita makan gid ni Chang o sapatos and money. Gwapo kay kung ate guys. Manglimpyo na ko sa akong sapatos. So mga ko buong din nag-vlog ko sa CR no. Wala mo na bitaw. Ay, please. Kung mahal na yan. Chang yun, nalain gid ko sa mo. FO na to. Hi guys, nagkita-video call dito sa akong best friend karon guys. And dili mo siya mandugog kay naka-headset mo ko. Okay na. Hi guys, please pati guys, may best friend na, girl best friend ako. Gawin, nagilap kayo siya ganyan na. Maybe it's time to say goodbye to Philippines and yes, mabalik lang gyapon ko diri. Nagahulat na mi kay open na mong gate o paboard na mi tora mong aircraft. Ano na masakyan? Like by apit na kay may mawa sa Pinas in less than an hour na lang mi diri and so hard by. Gusto ko nga happy lang mo always guys. Alright, so guys, ako lang ibutang kay mura nagikubo ang diri ako nagdagan ng tanaw-tanaw sa ko. Wala mawa na bitaw ko, mawa na bitaw. Yo. Okay, I'm sorry. Cover side siya. Kapit na gid may mga hawak no. Kita-kita rata ninyo po sa Korea. Ano nga transition? Muna ni ang eroplano nga nagalan sa Korea. Yo, so nanday mi diri guys. So nang GCR pa sa mami ho gati no. In Korea, time check it's around 4:39 AM in the morning. Grabe, bugnaw kay diri. Pero okay lang man at mangyapon ko. Wow. Actually, this is my first international flight by. Alright, so guys, makita mo gid nagas no nasa likod. Ay, dili day nas na. Ito guys. Ito grabe so yan ako diri mura mo kog dili po. Umurag dili si Paul. So guys, gapo din kayong sunrise there sa Korea guys. So as you can see, look. Oh, that's an Airbus A330-300. So, bye for now, Korea. So hi guys, nanami sa mong final approach. As you can see, 4,000 feet na lang. Bye, dili ko kato, murag gahapon, napamanggit ko Pinas ba? Nya, karon na ko America pa. Yo, salaan ang demi guys. Bay, wala gid ko nag-expect nga to kabugnaw ba kay abi nung makaya lang. Yo guys, so nanami sa mong bagong ni balay. Yeah, kana muna na siya mo balay. Yo, so guys, hi guys. So mula gid no, karon na gid ko naka-vlog kay kaganina nakatulog na gid ko tapos kapoy sad kayo akong lawas. And aside na lobat na sad akong camera. So yeah, nakaabot na gid mi diri. Thank you Lord, nakaabot na gid. Gabi na day diri guys. It's already 6:58 PM. Buntag dito sa Pinas. Gapon ko mga vlogs diri ay mo kabalaka kay mabalik ra gyapon mi. Balik na ko. Muna na nalimpyuhan na din ako tong sapatos nga no. So muna nalimpyuhan na ako tong gitamakan ni Chang yun. Inan ako padugayon akong vlog guys. Salamat gid kay sa tanan. So I'll be ending the vlog right here. So for these vlogs post notification shout out goes to Kiko Brayola. Alright, hi bro, thank you for turning on your post notification on. So you guys already know the drill. If you want a post notification shout out, all you have to do is turn on my post notification on here. And comment hashtag Pinoy in America when you are done. So alright, Pinoy in America. This is your bro Paul Suga signing out. Thank you guys, love you all.